Sizler Comfort Plus деген немен келдіңіздер. Кайсынса, жаңы кайсынса, жақын кайсынса, қаласаңыздар автобусмен барсаңыздар болады 24 саат, қаласаңыздар жөө барсаңыздар болады. Ұстаздан тышқары бізде 10 қызматшы бар. Мені қошқанда мынакей бұл жақта илимдүү балдар жөнөкөй эле қызмат кыла турган эмес. Медресени 7 жыл, 8 жыл окуп, мына жакта экзамен алып атат го, экзамен алгандардан экзамен алып кое турган балдар да, булар жаш балдар бар. Андан тышкары ушулар сиздерди 24 саат бою жетелеп көргөзүп жүрөт. Каяктан чыгабыз, каяктан киребиз. Андан кийин апаларга, мисалы устаздан сурай албай турган маселелер болот, андай болот. Ача бешикте окуган мына кыздарыбыз илимди алган, медресени бүт келген, арабча сүйлөгөн, намаздын өкүмдөрүн, фардын баардыгын сиздерге үйрөтөт. Андан тышкары бул жакта Мавлюда устаза деген бар, 20 жылдан бери илим алган, билесиздер, күчтүү устаза. Ал дагы келип туруп сиздерге Кудай буйрса кеткенче утур келип туруп сабак өтүп турат сиздерге. Азыр Бұл дүйнө жалған адамзат билгин, заты жоқ Алладан улукман бұл денде. Алла меримдүү, ырайымдуу, кечиримдүү, ибадат кыл эй пенде, колусуң сен кимди Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed elçi kılgan Allah'ım. Hey momundar barıngar Allah Ta'alaga, momundar siler tobok kılgılan Allah'a tobok Muhammed aleyhi